Lele-ke mbukeli-ke ngasekhaya njengamanje konakele-ke ondile siyabona-ke kulesiqile esikhulu la siyabona-ke kunabantu-ke baphumile siyabona abalandeli bakhona beSundowns bakhona-ke abe-Pirates nabanye nje abehlukahlukene njengoba banginesi eziwuthula ngizozisho ukuthi ngobani nisukaphi ngoba nilani zokwenza ngiyabona-ke i-Sundowns ngapha i-Pirates ngapha zazi vele nina futhi elizoshayana la kwenzakalani siqale ngapha kwi-Sundowns lapha kwi-Sadawana ukhuluma noLinda okaNdlovu lapha ehlabeni yebo hayi ngiyabonga ngoba ngilapha nje ngizoqala ngibonga umasipala ukuthi usenzele into enhle kanjena kodwa namhlanje hayi ngiyawubona u3 point ngiyawuthatha okubalekile u3 point ukuthi ubani iscore akubalekile okubalekile u3 point ngiyak61 point okay akuvele ngize ngale ephakapaka naku kuthiwa ngathi phela ngathi ukhona nje uyaphelezela uthile waguba nokaba lokubule ndawo asibingelele ngucaba MV kaNongoma ngiphuma lapha kuNongoma branch khona ibranch edumile yaziwa kakhulu lapha eLorlando Pirates eyahamba yaligula kuya nokuthile njengamanje nje namhlanje kuzonyiwa angiphika impela iSundowns yangishaya eqaleni kodwa namhlanje ngeke uzulunga yazi ukuthi khona ama points usiwaqoqile kodwa ngiyeza ndoda ukuyikhumba ukuthi ngisasele ngemnye imidlalo noma ngeke ngibale kakhulu yona so namhlanje kuzobhuja kakhulu uzonyiwa kakhulu baba ibhakabhaka liyadlula uthi u3 point yawuthatha hayi wesholo uyaphupha emini phupha nje emini nje uphupha emini uyabona ngoba ngigcoka umjifo lo kade ngithandaza ngifastile uyiviki lonke ngingale awuzwa nje namhlanje ngizothatha u3 point okubalekile uma ngabe u5 amagoli kube ibonus kodwa okubalekile noma ngabe lilodwa ngiyadlula mayisafenda ngoqoqi inkundla mayisafenda ngoqoqi hayi kuzoba nenkinga namhlanje hayi ngeke semkhokhela ngobe lapha uyasazi speed point hayi uzosivala namhlanje so decline okay so decline speed point namhlanje ngikubone ngibona mncane ijiya umbona uzokwenza imanga lapha bathi hayi bafethu iyadlula ibhabha namhlanje iyadlula ibhabha namhlanje iSundowns iyadlula ukubalekile u3 point ukuthi ubani iscore sekuba ibonus bayingena aba u4 kodwa into engiyifunayo 3 point ngiyak61 point sesaba lokushaya amagoli oba lemidlalo esela isho lutho lemidlalo esela akusho ukuthi useyiwinile hayi uyaphupha namhlanje mina ngiyayithatha ngiqedile hayi soke sport lapha bayikhulumela ukuthi nomusha kwakhe nomusha akasazi sokukhuluma kwegame